Indawo ngendawo lapho nibukele khona madoda podcast yethu iMaskandi Talkshow Podcast. Ngiyabingelela ngumtshalo ngenamoto madoda ukhipha ngena kimingene kweshe ngamashilo kusumthanga la weGuduza semlazo uFagoduza stimela sabalahle awusuka madoda umntwana ubongumusa kaGuduza mtshali le eJolvet etabenza seshutha nkungu. Njengoba sasishilo ngenganza kwethu sathi kule podcast yethu. Kodwa ke njengoba sasishilo sathi akukho ngoMaskandi kuphela nakwezinye inhlaka za kwi-entertainment yezomculo siyaphinde sibe nawo amanye amaqhawe. Njengoba ubona njenganamhlanje ngiphethe inkuzibalanga ngiphethe Inja KaGogo namhlanje. Yabachame yayilenze iphutha. Kodwa ke mtshalo ngibuzuye ibongeni zakho ukuthi umtshalo ngenamuntu. Mina ngithi uzothi umanyaweni. Kodwa ke asihlule lapho. Ngisho umtshalo emanyaweni. Ayikholo mfethu maningi kakhulu. Maningi kakhulu. Mfethu ngomukela kakhulu ngesandla zemhlophe umlando ke la ukuthi siyaqala ukuba nomuntu ohlukile la kule podcast. Nakuba vele inhlelo zethu sasisho kanjalo ukuthi samukela wonke umuntu kodwa ke umqalo wendlela ngingeve ngisho ukuthi ushembele. So nje mfowethu ngicela uthathe ababukeli ubatshene ukuthi ubani Inja KaGogo ibuya vele ngoyena. Before ngiphendule butwana ngizocela nje ukuthi ngiqale nami ngibonga ukuthi ningibreak ukuvayithini ukuthi ngiyaqala ukuza kwi podcast. Ngithi nje i-podcast akaze ngingene ngiqala ngani. Manje nje ukuthi ngiyophola nina ngazi kodwa ke ngizophola. Inja KaGogo umfana semntwethu umfana wenkomozi impholisha amakhaya nomntaka mama lokho eshila intombi itheni bani bazi babahlophi basegoli bathi ayithatha intombi umanyaweni ngicela inyembezi ku-bonnet bathi thenga ubhodlela sokutshela ukuthi ingane kabani. Ngithi ngenibingelele uCeza udume ngeNja KaGogo kodwa igama lakhe langempela uCelani Malinga okhule ozalelwe eGoli kodwa wakhulela le eMtubatuba eKZN. Bathi ke wasethi mayiqeda ke izifundo zakhe anayiqedele eNkodiwe High School weza lapha eGoli. uCeza uyiwele novumelani Malinga. Yena ke ngizomculo but naye unawo umculo egazini kodwa ke ngizona wakhetha ukwenza ezinye izinto yabo. Walikhafa ivimbela kini walikhafa wayikhethela myeke ne wayikhethe ukuthi mina ngicela uhamba le ndlela wena uhambe le ndlela ngoba uyazi ukuthi uma ningabandawonye nenza into eyodwa sometimes ngicina sendlelana umoya ngoba niyacompete uyazi competition everywhere. Yeah. So ungcono omunye maye udokotela omunye ecula niyasupportana ngeke lapho ningasapportana umsupportele akusupportana ngamakhemikhali wakhe naye ngepickers amangcule yabo. So wakhetha ukuthi ahambe indlela yakhe. uCeza uzalwa untombi yaseMambathini uMashandu no baba uMalinga. Kudlindlu. No, siyabonga kakhulu mfowethu. Manje njengoba nje owasemtuba ngokwenimvelaphi then wakhulela la eGoli. So no mina ngwasemtuba ngizalelwe eGoli kodwa mangicela ukuzalwa la ukhulela le eMtubatuba. Kulela eMtubatuba nje impela yami yonke. Okay nje la mangicela umatric eNkodiwe eGoli. Ngoba ngiyasho impela ukuthi wangabe uskru wezwakala ukuthi nawe lento yasematobi. Hayi uskru abahlulekile bezami ukuthi bethu bengenzise nabo lento yoskru baye bahlulekile. Manje awungitshene ufika kanjani ke la kwi-industry ngixhumane kanjani nomculo? Buti ube ngifundile bengizothi it's fine ngoba ngafika ngizoba udokotela mina lapha eGoli. Ngifikela eUG. Uyazi lento yobizo. Uyabona manje ngisho udokotela ngama kumele ube isangoma zobayisa. Kumele ukuthi ube ilento obizelwe kuyo bayigcine. So ngazama ke eUG ngafunda. I think first year ngayenza. Second year ngabe sengidecide dani nakusinto yami. Lapho nama funding ngibone like into okuyo kodwa ngingafanelanga ube kuyo. Izinto zakhona azikhanyi. Kuba mnyama yonke. Ma funding awekho NSFAS ngawo applyela noma ka 4 or 5. Lokuthi nje decline futhi ubuqala ngami ngathi bese bengibona. Letha yena lo uCeza usizomdecline. Ngithola i-email yabo. So lento yangidiscourage kakhulu ngabona ukuthi hayi man engathi ngizogcina phela nami yabona nginasasa yabona. Kanti iphupho lami sangilindele ukuthi
Safuna ukushintsha isimo sasekhaya, safuna ukuba umuntu omkhulu ohloniphekayo. Safuna ukuba nomuzi nami nginami yabo. Ngase ngishaya shortcut. Ukushaya shortcut yami ngitshela ngamuntu ngoba ngakhumbula ukuthi hayi man, since ngikhulele kwi-family eyenza umculo ephila ngomculo. Ngoba bami ubeka vela cula, behamba beyaphesheya, ucula kodwa isicathamie kumuntu bathulisa brothers. Khona isicathamie saseji. Umuntu bathulisa brothers. Lapho osiyantuli abazalelwe bephekwe khona. Yabo. So lonto yomculo ibihlezi ikhona. Ubaba bethi mayebuya nje ebuya le eGoli ngoba phela yazi kudala ubaba beyohlala eGoli ebuye ngenyanga. Bethi mayebuya afice nje ngibhala amabhamu manganga ngimini. Gospel, Maskandi, yonke albhamu. Ungakanani ngaleso sikhathi? Imncane ngisakhumbula leminyaka. Yazi ngomncane awubali leminyaka ngoba nama-birthday ithi uzasekuthiwa abawanaka kakhulu. Wanaka masula eGoli ama-birthday. So ubaba wayazi ukuthi nginesiphiwo kodwa ke phela bengeke ngidecide ukuthi hamba ukwenza lokho. Kodwa ke wayinto nje engilandelayo leyo ngoba ibisegazini. So ke mangabe isiqala kanjalo singaphasi into yesikole ngashayisho nga-off ramp mina ngahlangana nomunye umngane wami uthi ugcina babaza womXhosa le Eastern Cape. Yena benolwazi kancane lokuproducer lokwenza ama-beats. Ngase ngithi hayi wendoda lento lena ngathi ngiyayibona ongibonise kancane. Kanti vele ngiyazi ukuthi mina ngisigebe ngizokweba ngizokweba ngihamba nayo mase ngiyibile lento le yakazonginika. Hayi angibonise nje 1 2 hayi nje akho bachamela. Ivike elandelayo sengibonisile wathi mina ngiyayiyeka lento yakho le. Hayi awusathi uqhubeka uproducer if ngifuna i-beat ngiyokwenzelwa uyabo. Nami ngayibona lento le ngaqala ngaqhubeka ngenza ama-beat lawo. Ngabona nabantu sebeyeza ama-beat ami abafuna ukurecord. Lapho angithi uyabona ukuthi e-studio kuba nama-studio monitors. Kube ne-mic nani. Mina ngaqala ngenza ngarecorda ngayo le mic ye-laptop. Because ngine-laptop eyi-1 eyi-second. Ubaba ngamtshela ngathi esikoleni kufuneka i-laptop baba. And manje ngizofeyila if angithole laptop. Kanti angisamtshela ukuthi aseziyo-ke ukufunda. Yokwenza umculo sengifuna ukwenza umculo. Yeah. So ngaqala ngahlanganisa hayibo. Wakuhlanganisela le laptop. Wangihlanganisela washeshisa into yesikole ekhaya bayithatha sela. Wayihlanganisa. Bangithola ngase ngifaka zonke lama software ngaqala umculo lapho ngaproducer ngenza ukuthi kuyahlangana ngezo ngarecord abantu noma kwakuse umsangano kodwa ngangiyibona improvement ukuthi hayi yazi futhi ngiyithanda ngiyithanda like angizongisho umzimba ngangalala mangahlala phambi kwe-studio phambi kwe-mic ngengilapha ngiyokhumbula mhlawumbe mase ngisukile or ngihamba ugesi ukuthi hawu kaze ngiyebo ngoba into ebisegazini. So kwase kwenzeka-ke bhuti lapha ukuthi mangenze enye ingoma beyizwe abanye abafowethu because yazi khona into ekuthiwa word of mouth uthi hey le ngoma yenze yenza ngubani nana bayizifike enkabe record studio kuproducer wakhona khona kuthiwa LA Beats. LA Beats lo producer imali eningi isubane man. Okay. And manje mayetshela usiyantula hayi mfowethu loyo uzalo bamalinga yabona. So babeyikhuluma vele kube seduze kakhulu bangimeme ethi hayi awuvele sizwe kusho eliyatshela usiyantuli ke bese ngibize bafo ukuvele uthe umshemuli balembiza umshemuli ku-LABT. Awuvele sibone ukuthi ngaphumana hayi masifika ke e-studio sihlanganise kanti uzofika uLwandlunkulu. Mangi-invite mina ngi-invite noLwandlunkulu. Imoya yezwana. Eyezwana sonke silambile. Almost nika ithambo. Naye ulambe ngendlela yakhe. Silambile. So kwaqala lapho imoya yezwana nokusebenza. Sasebenza besenza ingoma thina a week besiba nawo ama-40 songs. If ungayenkabe records uyo-check ukuthi ucheck nje umculo okwenziwa uLwa. Iningi kakhulu ongakaze uphume and obonayo ukuthi ungenza ama-album enqwaba umculo moja udivide kahle sasenza nje sasingabali nokuthi sodropa nini sasingayazi nokwazi yabo and sasize sibize khona igroup mara sasingaze sikhiphe nje official okuthiwa amazayoni yabo amazayoni kwakuyimi
uLwandlunkulu uLA Beats yabo lapho besenza khona ushuno ohlanganisa umoya ushuno onale feel yezayona onale feel yesintu onefeel yabo but kuyazo azesikhiphe lana ngekuhlebela mayithi hayi ngoba nawe utshela nawe ngithi uyikhuluma ndawo leyo angayisho mina sakuhlebela so kwaba into kanjalo mfowethu sayishaya ingoma thina ukuze kube ilanga lokuthi hey sishaye ingoma kanti kuzongena uBig Zulu ingabe ingabe uqulwa ngoba wala yayinokungena before but sasibaleka mengena hayi bona kancane lapha uBig Zulu nenza ingoma asahlangana naye sinvite nje uProjusa wakho weNkabe Record hayibo inkaba yazilutho ngani ayisazi ngisho nathi ibona nje first day ifika nje ayibonela nje abafana abasestudio ababhizi abayidlalela abayishayela amathini futhi ngisho ukuthi yayingakenzi lento sibasizona lezi yini ongayithembele ngaphuma kithi uthi sikushayile ukuthi into kwengani ukuthi lento yazingizwa nolwa nestories masifane ukuthi ngathi uBig Zulu bahlangana emva kwesikhathi bebona ukuthi bengahlangana face hayi lento ngeke ngisho ngayizwa hayi futhi sihlangana nje yabona lento yokushakazelana lemhlonisa akusikho nokuhlonipha ukusaba kanti la ihleka ayihleka bethu icofela ifoni ngabheke phansi awu wala uvela ukuthi ithinte hey wena ubonile ukuthi umsebenza hayi ke kube into kanjalo so kwenzeka leli langa ngithi wasifica wasijuma sasingana ukuthi yes because ube umuntu ongahlala e-studio but uyabaye uProjusa besebenzana nami yena afike nje sizokwenza lento emela yenze aphinda futhi ahambe mayifika lapho kanti thina sishaya ingoma and wafika siqedwe ukuyirecorda le ngoma noLwa sashaya ubona uma usashaya i-ID and record angenahlala futhi nathi asimnakile sesijwayele ukuthi ayinakani nathi simnaka ubani bona nisenza ngazathi hayi vele sithula hayi sicime ingoma ngithi phela sesifuna ukuthatha abantu abasebengenile asho engale istudio saseNkabe Record la eAccess City besi-divided khona indawo yokurecorda noma mic and bese kube indawo yokuhlala nje simamela so usho ngale Shemon ubizwe LA Beats awuniphinde lo ngoma ezidlala lawo yabona umuntu mesho kanjalo ngeproject yakho uyasho uthi manje kusho ukuthi yashigubu sakala hayi mina nje uthi uyadlala mhlawumbe wathele yipi wele acathi mhlawumbe usho enye ingoma no khona lethu ubabazi umama sendlini ulavu baba sendlini ayiphile ukuthi hayi uyakhala kusho ayiphile ayivele imgcobe leyo ngoma and vele nami ngangifaka ilwane la kuneyigubhu nje ezazimkhahlela ngempela wayengena choice hayi aphume ngalabuye eze ngapha la sipheka khona hayi mayingena ebhodini limshise ngempela bona simbona ukuthi hayi manje kusebhala amaline akasayimameli kudlala iyangicelaze mina hayi imkhathaze ngempela avuma hayi awumfake emic uyajoyina manje uyangena engomeni yethu uLwa lapho ugiya nomshana ngiyambona ukuthi uyashanela kasashana ngiyathi ngiyabona abashana ngayi ayisekho phela into ayishanela akuna dust la ukuthi nje into eyashiwo yamanje hayi uBig Zulu afela ngene yo ayichamele ngempela le ngoma leyo ayichamele ngempela ngoba uzubona ukuthi wazi washo naye wathi ngiyaqala ukubhalela ingoma kanjena amavesi ayi2 ngawacabanganga no avela ayifikele phela wavela freestyle wayigcoba wayophuma buyi chorus wathi buyisi chorus wayigcoba wayophuma second verse akaza believe yabo so le nto leyana yayisimanga kakhulu ilapho uceza afika khona ebachamela ngiyakhumbula sibanga indaba ye-tag yami ukuthi yabachameki nje kaGogo manje banga noba nayi asibanga kodwa ayihlali kahle ayibo bazothina abantu abachamela ayibo ukuzika
Hayi ulethe kuyakuwa ngithi hayi phela yabona ukuthi yabachamela usho ukuthi umuntu uyawina uyabona like wenza something great empilweni yakhe yabo uyabachamela yabo if nje wena vele umhlanganiso uyawuthatha kusho ukuthi uyabachamela yabo akhumbula wekhaya yabona izinto ezayibamba kakhulu onogwayi ilewo uthi mothi wena kuzivele ingakuthathi sikazi vele kuchamela nje unyaweni uvela ubona ukuthi noma ngathi ubuzoyishaya hayi so ucenza ke lapho wathola ke exposure ukuthi kwi-industry bemhloniphe bazi ukuthi khona uProjusa owenza osebenza nabantu abakhulu yabo wazi abantu masusebenza nabantu abakhulu khani lapho bethatha serious nangakithi baqala bangihlonipha manje yabo nalokho kungama-exam lokho kwaqala kontext Abubuya Thobo. Athi buya ngichamele. Hey vele ingicaba naye. Angidlali. Uthi le gane shembe kulo. Uthi bangani ngiyashisa. Ngibona ama-ex lapha ku Facebook. Kwenze kanjani ngasikhuluma iqiniso. Hayi vele asisebenza. Hayi vele yacela back i-ex. Hawu uyayicela kodwa angithi yazi ukuthi abayiceli straight. I'm so proud of you. Ashaya isilungu ne-ex yakho yazi ukuthi proud of you. I'm proud of you. Bengafuna usho okuningi. Ngithi was ngikhona yazi sengihlala phi. Ngivele ngine ngibona proud of you ngeke ngithi you are welcome. Sangisazi. Wazi wena i-meaning behind lo proud of you. Yazi sengihlala. Sengisemabonini yazi. Sikhombisa impilo. Ayengephuza. Hayi mfowethu asicacise la ukuthi le ngoma esikhuluma ngayo umuze santi. Umuze santi. Le enayihlanganisa noLwa. Umuze santi. Zothengela umuze omkhulu esantini. Oh my God, kakhulu. Ibeat ngishiye endlini ngizodlalela uqhubeke. Mana ke bafo wena uProjusa wena nje. Yeah. So kodwa ngizama ukunderstand because nami angazi ukuthi umsebenzi kaProjusa yini ngomini. Yazi ingakaqali ishone. Ngike ngezwe ubafo ekhala ngokuthi hey kasho ukuthi yazi i-artist inengoma enkulu emnandi oyithandayo ekujabulisayo awe uthi uyobukela i-performance yakhe imhudula ingoma engathi akusiye yakhe bayibona yilapho uProjusa abaluleke khona ingoma yenziwa uProjusa ukuthi imnandi most of the time okay ne-artist kuyenzeka ukuthi i-talented inayo yonke lento kodwa umuntu o-director i-vocal ye-artist ne concept okuwumuzwa wengoma uProjusa yabo kodwa ke uProjusa mina ake ngikhulume ngami as a producer ngiconsider ukuthi mangise studio umsebenzi wami ukuthi ngenze sure ukuthi instrumental i-right la ngihlanganisa khona i-beat umsindo konke ama-guitar konke lokho ukwenza ingoma eyiwani phinda ngenze sure if isihlangene instrumental i-beat kumele ngenze sure ukuthi i-artist iyayizwa umuzwa wengoma before icule yabo ngoba thina ku-music abantu into kumele beyi-understand sidayisa umuzwa wengoma or umuzwa walomculo so yabona these days ngujamamene masithi sivakashakala kumapiyano nani lezi zinto abayisho if ungathatha i-attention uzinayo kahle ukuthi ndoda uthini kahle ucula uthini la bengaba senkingeni so into esiyishoyo ku-music asinendaba nayo kakhulu but umuzwa wale ngoma uyimamele yiwona esuthengisayo yabona so okay mase ngibonile ukuthi i-artist before icule isiwutholile umuzwa wengoma isingenile imoya yakhe abaningi banemoya uyambona umuntu ukuthi uyidlala i-beat or usayenza uyambona uvula umoya ikhonto efikayo kuye uyaconnect so mina mangithi ngifuna i-artist i-connect ne-beat connect nento zakhe ezimsebenzelayo ngaba idlozi lakhe ngaba imoya yakhe ngaba yini but ngifuna konke kube la kube present yabo then okwesibili ukuthi mayisebhala
into akayibhalayo iyenzani isense kubantu and iyakha yini if ungesiyo into yakhayo iyabajabulisa yini abantu okanye iyabaduduza yini ngoba ingoma azifani khona ezakhayo khona eziduduza abantu khona ezijabulisayo asifuni izinto ezisifuna nje ukuthi desha station asifuna mayeka yebo lezo zinto lezo so kuya nakhona ngomuzwa weNgoma then uProjusa if esebonile ukuthi ubhalile if angabhalanga kahle une right as uProjusa ukuthi uqale phansi yonke lento le umbhale yabo nginowenzeka mina e-studio sami nge-studio endlini engisebenzela kuzo i-artist mayibhalile ngisho ingabhala i-chorus i-practice inyanga yonke ifike lapha e-studio kwami if ayenze sense nani ngiqala phansi ngiyamtshela ukuthi cela uyele lo phepha lakho uyele lo phone yakho i-charge inelo shade ngihamba ngiwena nogesi yabo ngosala hlala ngikhoda la eduze kwami ngibeke imic njengoba ihleli kanje nithi ungami hlala kanje awucule so siqala nge-chorus yabo sicula i-chorus ke bathi ngezulu eSlampini bathi isiqu sengoma yonke i-chorus yabona la isuke seyiculwa unombhalo lapha abantu abakhona ukuthi belithe bonke i-chorus isiqu sengoma siqale ngayo ngimfake ngimbhalele ngizwe ukuthi iyahlangana siqede ngibhalele iverse mayeseqedile bese ngiyamzwisa naye ngeke abhelieve sometimes mangubona ukuthi mhlambe unokubona ngathi ngiyacontrol because sometimes the artist iyafuna ukuthi kwenzeke ngentando yakhe and kwenzeke acule lento akafuna naye acabanga ukuthi yo ngiyakuyeka ngithi uyazi sicule lento yakho masiqeda senze iversion yesibili le ngizokuculisa yona bese ngithi hayi awuhambe kuyowadlala manje okanye waperform bese ufike hayi ke uzabuza sobuye umnje yabo ngoba kwesinye isikhathi umuntu mawune vision akayiboni ibona wewe okanye unomuzwa wena as a producer ukuthi yazi le ngoma mangathi ngawuhlukanisa unyaka artist ayiboni lo ayikuzwa yonizwa lokho ekuzwa kuwo so kuma album ngoba sike sibone kuma album abanye abaculi uthola ukuthi let's say Inja KaGogo umnikazi we-album uProjusa Inja KaGogo asithi ke umuntu lo wesimaziyo ukuthi hayi ubani umculi naku eziproducing kusho ukuthi umuntu lo obayedwa okhulu uyacula phela azilalela azirectify aziconfirm ukuthi hayi ngiright angithi kuya ngokuthi ubani yabona okay yabona phela lo bani so kuya mina ngami nguceza iartist yabo ngomculo wami ngokhiphayo abantu abawuthanda kakhulu ngiphinde ngiproducera ama-artist so umuntu ngaze as uProjusa ungaze ucula kusho ukuthi mina mase ngikhipha i-album yami ngizenzela yonke into mina ingoma ngiyasibhalela ngenza ama-beat ngiyaziculele ngiyazimixela ngiyazi-engineer yonke into i-master uqala A to Z ngiyidistribute ngenze yonke into yabo mhlawumbe ngingangeni nje emlonyeni ake ngibambe inkabi yami ngale no ngifuna ukubuza la kuhle mfethu okwenzayo and siyajabula nathi ukuthi ube khona la kwi-Maskandi Talkshow yabo so mina ngine vision njoba kadosha ukuthi ke komunye umuntu kunokuba ne vision ngiyafisa ukuthi angithi yabona ukuthi amapiano aqala kanjani ngiyafisa ukuthi ke kube khona music mhlawumbe kuthiwa amagitari silande umuntu owazi ukudlala intambo from kuMaskandi uhlanganise lo shuni loyo ukwazi ukuhlanganisa nama-beat lawa alomculo loyo niwenzayo kungenzeka ilokho mhlawumbe ayikho into engenzeki bafo mina yazi mina ngayifundisa into yodwa ukuthi angizilimiti usuku nosuku ngifuna ukuzama into entsha and if ngifuna mina ayikho into ezongistopha yabona into engongistopha ukuthi mhlambe mina ngilahla ithemba ngingayenzi lonto but as much as ngifuna ukuyenza lonto izokwenzeka kodwa ake ngiye kulombuzo wakho ne le vision yakho ngathi ngeke ngaba nayo ukuqala but eyabe ne beyifuna ukutshontsha yabona laba bathini
bass guitar weMaskandi ilona mina bengifuna ukutshontsha khona umfowethu emabhozini obekashaya bebenokumbiza ukuthi Zulu yabona ke benevision yakhe ukuthi yabona mangamlanda ngingasebenzisi le bass le piano ya hip hop na ngisebenzise le bass yalapha ya angithi ke wemtshali ngoba ngibuza kanje uyakhumbula ukuthi sike saba nalomfo osebenzisana kakhulu naye uZuma yebo uGebhu yebo okusho ukuthi ushaya intambo ushaya intambo okusho ukuthi ke mangane ethuba elingavela ukuthi sibabeke bobabili babe khona kuwena bese ubone ukuthi ke mhlawumbe ayilenza iphutha lento izokhala ngempela no hayi sesoyithatha off air hayi bazozebeza ukuthi sifuna ukwenza bese sebethumela ngiyizwela ke mbukeli la kuMaskandi Talkshow Podcast vele lehlanganiswa ibomb nje same time uyezwa hlangana nje ideal kodwa ke ungayithi mvu ngoba kuzoze kuthunyelwe lapho makhohlwa usabukile lapho ukusubscribe ku-channel yethu kwenzela ukuthi nangelinye ilanga mase nomunye uphinde ubone kalula kwethu ke nayishaya ingoma iSantin muze Santin okuyingoma yabankulu kakhulu enye ngompela zahamba kakhulu lezo le ngoma namanje ngihlezi ngibatshela nje kuya ngi-interview ukuthi namanje mawusho ukuthi vele ngithuke ukuthi le ngoma enayenza yimi wenza lo ngoma wena show nje yangikhona nami ngizusho nje kodwa ahambe ubuza kahle mhlamba kusimini mhlamba nje so after zona ngoba ke uma ukhuluma ngolwa ukhuluma ngomuntu oshaya hit after hit akaza ageje nisasebenzisana ukhuluma nje iqiniso you know umuntu mayise signiwe akasazenzeli izinto yabo usemamela umthetho wabaphathi bakhe so mina as a brother as umuntu oqale naye as umuntu oproud ngaye as umuntu obekala nabo e-studio senza umculo nani mangibona yena ngiyakhuthazeka ukusebenza naye sekuyibonus yes ikhona ingoma esiqedwe ukuyikhipha naye imaboneng iyatholakala kuma digital platforms but sengiyasho ukuthi ngisebenzile naye or ngingasebenzanga naye kuyafana uyohlezi awusisi uyohlezi awumuntu ukuthi umuntu mayisephumelele uba busy bese ingumngani wakho mtshali ngathi ngithanda lento ofuna ukuyisho uma usuphumela no it doesn't matter ukuthi besidle hostel kungihlephelele isinko ukudla igwi kodwa mase uphumelele usuthatha i-podcast yale phesheya okay ngibuya khona buya phesheya buya eLondon uyabelieve ukuthi eLondon bengisho ukuthi yabachameli lakho belungile lapha ngiye ngahamba ngaya eLondon noJiji Lameni khona i-artist ye-hip hop kuthiwa uJiji Lameni beyishisa nje impela ngekhathi sakudala manje usekhona industry usenza nomculo ngake ngahamba naye but last year siyoperforma khona ishow enkulu abajwayele kuba nayo kuthiwa ama-fest okay amapiano le basuke be-invite ama-artist ala eMzansi amapiano nabo so imali ngoba leyo ndaba inkulu futhi bekade singayazi kanti ngisafuna ukuyimba angicela uqedelele njengoba usathi uma uyahamba uyaphesheya uthatha i-podcast enkulu okay sengisho uhamba yini usebenza kodwa uma kuthiwa ubuzwana nami singabangani mina besiphusha sonke but uma usuphumelele uyaphesheya iqiniso ukuthi as much as uzofuna ukuthi ube nesikhathi sami unginake umngane wami ube loyal nani i-reality izosho ukuthi cha umtshalo ubhizi nabelungu and unomsebenzi omningi akumele afocus kuwo nani not ngoba mhlawumbe ungazangithandi noma usutshintshile abantu bakithi-ke baye bethi usechintshile uceza injakho bese ngisesebizwe lapha yana kuleya podcast useshintshile yazintsha akasayibambi ifoni yami akasayiphendula ithe ngasiphi isikhathi ngoba phela kumele mangisuka la ngihambe ngiye kwenye radio station ngisuke ngiye kwenye ngenze interview cha umsebenzi uba busy so naye ngifuna ukuthi noLwa Ndlunkulu
ngiya-understand nje ukuthi njengamanje ubhizi unento enkulu ephambi kwakhe njengamanje she's the biggest artist la i-female artist kumculo wesintu kumculo lo owenziwayo nguye yabona so lokho kukhulu for yena as much as abantu bebona ngathi into elula naye kukhulu sometimes ngifona ngithi ukuphi yo angilele ngikuphi uyabona inkosi yami ufikile kule nto ayefuna so nje kimi naye so masifuna ukusebenza siyosebenza isikhathi masikho no but ngiyayithanda lelo khunjana oyishoyo lesibonelo esishoyo ngoba kuzo zonke nje inhlaka kusho ngathi umuntu wawufunda naye nangabe sasabangane primary sasizwaniswa ukuthi sifunda u5 ndawonye wafeyila ngaya ka6 funa angiyowenza ukuzwana nabe10 sikhuluma wena usele kwa6 awufani umsebenzi waka10 wena uka6 not ukuthi ngiyasiphakamisa kodwa ireality ithi umsebenzi waka12 usemningi nganami ngeke ngikwazi ukudla nawo amagunya la sijolo khona ngidlala ispini nama assignment maningi kufana nanje ngoba ngingenamoto nje manje angithi ngizwana nabangenamoto sikhuluma ngokudelela abantu abasishiya emgaqweni bengasigibezi mhlangana nemoto nami mfuna ngizwane nalabantu abanemoto bengitshela ukuthi ama-body parts akuphi o-petrol bakuphi so kushiyana lapho nje abantu bese ugcina usuzonda umngane wakho ngento engekho ngoba esephumelele kumele nje siyi-understand lonto singabantu ukuthi hayi umuntu uma ngabe esekwelinye izinga impilo imbeke lapho usebhizi line one sawubona cha nje ngizobela umva kancane lapha ebuwelile bukacekza ngimzwe ekhala ukuthi amawele yabona ngathi kunongashayisani emayikhulu ngiyenza ukuthi ngathi amawele acabanga ukufana kuyenzeka la angacabanga ukufana azothathelana abafazi thina sayipoponi uqale la kuma-interest awuqale nje uthande ezinye izinto uma uthanda idudla ithandile ngoba uma sesithanda ushunowodwa lakapha phela ngizohamba mina ngihamba inyanga wena usale ubona umfazi wami esumbona ukuthi hayi ubafo kodwa kulanda uhlobo lwami kanti niwe lapho ngifana yini asifani bathi ngesilungu ama-9 abafundi ngeke ngabona lapha kubangwa ilapha base-Chesterville bangingane ingane ingamboni ubaba uthi muphi kwafika omunye athi wuyo athi baba kusasa hey bengesimbe uwelile so ingane ayazi ngempela ubaba imuphi nabo labayana kodwa ngiyemfisi ukuthi lento le yazi yonke into enobuhle bayo nobubi bayo sometimes ngiyengifise nje mase ngibona ubafe bambile impela into enhle yabona kona namhlanje kuNkulunkulu ngicela ungichange ngifanele naye namhlanje nguye ngoba le yami bowuzafisa bese ngimtshela uyazi ukuthi ngiyathembile lo omphethe wami ngakhumbula sisakhula hayi cha intombi-ke nazo beyiganga ngoba into yamawele ichaza wonke umuntu neyintombi beyichazela ungumqonye wena naye ayididekisa engasho udidekile kanti cha bese bona ukudla okuningi kakhulu ufuna ukudla konke nje ngicayi manje ayisagcina siyibona lento ndoda masisikhulile manje lento ukuthi esithandwe intombi ezodwa noma kodwa ngisho singakho stop ngiyizwe nje intombi yami ayingadlile yomfowethu iphatheka kabi naye yakhe ngibona mangingadlanga angisho ukudla sengisho ukudla nje yabo ngisho inyama yenhloko naye wonke yangizwela inekheya ngithatha ngithi la wazohamba mfowethu thamela uyazi lapha intombi ngiyakhuluma ngokwentombi ngingathola ukuthi ngesintu uma ngabe kushadiwele akuhlali lona kuhlaliwela ihlalele elinye ngisho empedeni ngithuke kahle shada ngena emfazini kamfowethu koqala ingene mina ngithi angazange ukuqhubeka nje ngithindi lutho baba ngoba ngisuke ngaphansi kwengubo abangiboni ngenzani ngithindi lutho okay so sikhoyela kodwa nje ingithuke ukuthi lokho uye uba semumva kodwa uhamba phambili lo ongesuye ngisho eseshono yedwa ethuneni lakhe ngena mina lonke le process ngiyayazi okuningi nje uya fast bengathi enhlabathi engibathembi ubuya fast uya fast kodwa ke ngiyangibona nje khona omunye wele babemngcaba kokunye nje umngcwabo engahlangene la kodwa ngangile nje ngiyobona angabona kwenzeka hawu ngena kuqala ingasho
ufula Ifethu ungisiza ungafi nje sifi ne ufiwa la uthi kufe mina ngingafiki uphinde ufe nawe hayi angifuni or if usiyafa kusho kufuna kambe mina kuqala ngoba ngeke yenze sesibange yebo ubani uzofaka wena uzofaka hayi yasini uzofaka uzofaka siba ngoba phela manje ngoba nemhlezi nibanga nje ngisho into engekho siye sambe hayi siyo yeah siyabona endaweni enamalathi amaningi angafani emaboneni emaboneni ngaphana sifike sothi samba zolabili baba sibuhlale iwele lami ngiyazi lo muntu onjani lona lo umuntu othanda ukuthi mayisezizwe ukuthi usemnandi amanzi angenile afuna ukuchamela mina sengitshela amaqiniso wena bavunga ubonile ukuthi uyayifuna intombi yami wena wemfuna umfazi wami mina ngiyakubona indlela enikhuluma ngayo nobabili ngempuma hayibo isibindi ubanaso hayi bisikhoneni fana uyabona nje wena nobaba nizona kakhulu mina kele nginidleka mina bengisazibambile ngifuna ukubuza ikhehla lisekhona hayi sekhona lela ligogi liyaxhuma namanje lapho umuntu bathulise liyaxhuma nabo siya khona nje makunama show lapho bebizwe khona uyolibona nje and uyena umuntu okhaliphile ngempela kumculo nami nje angibone edlala ukuthi mina ngasuke ngangena ke lezi zo producer zo engineer and njalo nguye njalo wasuggest ngangiyena e-studio ngelilanga khona ubaba kuthiwa uThemba Mkhize odume ngepiano oyipianist enkulu ubedlala phesheya umuntu wejazz ngiyamazi umtshali labantu bejazz ngeke umazi umtshali kodwa ayikwazi ke lezo zinto yibo mfethu uhlelo ngicela ufocus abantu singaba wena nje masilenge qobelela ungabanaka abangabani okay ngangiye khona so ngiyambona lo baba uyachofa izinto eziningi uyazi ke lezi zinto zabantu abadala ziba nende ngodongweni nemshini eminingi le thina sesivele senza ingoma nge-laptop ne-mic engaka cishe ifane neyami ngafika lapha athi ubaba mase sisuka lapha yeke ugcile ubaba kodwa wayifocusele iside lemali yeke wegcile ngibiza kanjalo mayingcokole wegcile inemali lento yoku-engineer kuye yinto enkulu isandezi into enkulu ngithe inemali baba ngiyabuza kanti akazi sengiqalile angifunanga ukujampisa isitudio uma ngifika lapho uyabona uma umenyiwa kumele uzenze umuntu owazi kakhulu abantu ngeke bekuthanda bagcina sebethi ungezi ngalo mfana next time uyabona hayi ke ngingamtshela inemali baba inemali iyafundela iyadura kodwa ngisho ukuthi ayingabuyilanda kude idula lapha lento ngoba mina ngizoyifundisa kanti ngizocela i-laptop la nto athi iyadura yena ngizocela i-laptop yena ama-second hand lapha eJiba ufika ushaya my friend lapha ngama 1.5 uthola laptop ayayimbi laptop yakhe ngangafocusanga ngoba isikadla mangisiphethe bathi iyasinda yabona abantu sebama-HP yakudala isikadla manje leso sikadla yiso senza umuzi santhini hawu waphuma lapha akhumbula namanje nginama-files wakhona because i-laptop endala ngayithatha ngayibeka because iyona yenza into eyiningi so ngibekile idlozi lami lapha so nokuvula ngibona ama-project manje khona nengoma yalwa engayenza i-home mina ngifuna ukugoduka e-feature uSijaba khona leyo ngoma leyo nayo ngayenza ngaleyo laptop ziningi ingoma engizenzile lapha mfana ngithi siyahlupheka ngoba ngabe sixoxa kulezi indawo akufani noma sizixoxele sisendlini sishawe lento yesikhathi kodwa ke ngizama ukubhekela umuntu osendlini ukuthi njengoba sisebenza ngama social media kule nsuku zanamhlanje ofuna mhlawumbe umculo wakho nofuna nje ke ukukufollowa nofuna ukwenzani utholakala kanjani ngiyabonga mfethu mawufuna Inja KaGogo uzayithola izokuchamela but ngasho nje ukuthi ngokomculo oqala uma ufuna ingoma zakhe uyasithola kuwonke ama-digital platforms wonke nje mangithi wonke uma ungasearcha la uthola khona umculo wabo-Sijaba wabo-Big Zulu uma ungasearcha nje uyishintshe this time uvele uthi Cenza uyabona ngamabuzi uthi Cenza nje uzofela umculo wakhe wonke akawenze nabo-Touchline nabo-Anzo emazi khona umfowethu okuthiwa Anzo beyasebenza noSijaba nabo baningi khona uzethu lo ocula amapiano uthi baba busisa lo mjolo kokugcina
Okay. Nale ngoma ethi Xola ecula nguye. So baningi kodwa uthi nje Celza noma uthi Celza Inja KaGogo Celza uzothola nomculo wami khona Inja KaGogo Studio Toy uyi-album yami ngayikhipha after Muze Santini khona i-EP yami ngiqeda ukuyikhipha ekuthiwa ikhetha ithi noma ungathola omunye ngeke uzungibone ngilandelana nawe imnandi kakhulu kuma socials uFacebook ngine-page lami kuthiwa uCelza i-page yami Celza nje school hayi school bese kube ne-personal account ucelani Celza Facebook lo and ku-Instagram Celza_Inja KaGogo_UK yeah I think ku-Instagram no TikTok ne Twitter yami kuyafana Celza_Inja KaGogo_UK. Mhlawumbe before udedele lo mfana ethi umfana kaGogo njengoba Inja KaGogo ngeke kusasa niba ngogogo wami gogo wami gogo uyakayihlandla emzansi afuna ukuyithola yeso mangabe Instagram bese uzothi egcineni UK ukuthi UK lapho kodwa ngisuke ngenzela nje uku-eda ngoba bakuyi-experience enkulu engangayilindele ukuthi hawu ngaye UK ngiyakhumbula mawenza into yakhona ngisho sengifikile yaze khona e-UK bengabhilili lokho ngigcoba yikho la hayi ngishuthe khona yabo angalindelanga mfowethu and into yakhona kwakuyinto engangisho sakudlala nje uqala hayi lo nyawo ngeuphele ngaya ngaphezulu nangempela ngathola ikhoya ukuthi hayi bo sifuna sambe ukhaphe uGigi Lamena kana DJ million DJ la and asiste with performance because I'm a performer nokujiva ngiyajiva nokudj ngiyadj yabo so ngahamba ke lapha ngayo sebenza naye wabe opportunity so lo ya UK uhleli lapha uthi noma ngangaphindela kodwa hayi UK ngamela umtubatuba le phansi konke kwexoxo ngoba uthi uyacula angiyafisa ukuzwe iphimbo lakho udwebe nje uthi ngizwe le ngoma leyo hayi ufuna kunjalo impela okay hayi manje ufuna ukuculela manje hayi kusasa hayi futhi after la manje ngaphandle ke ngabe ukuthi awuqoma ntombini mina lala ngedo awu kuphola awuyazi benazi ukuthi uzokujona uthi ngicale kahle hayi kanti ngiphethe istrike hayi awuqoma ntombini mina lala ngedo yekhaya bayojabula ngabe ngibona ntombe thandasa awuqoma ntombini mina lala ngedo sibala yekhaya bayojabula ngabe ngibona ntombe thandasa awu kubuka la ngathi banoBig Zulu phela mjalo ngithuza kwamba lapho ukuthi shwele la bhuti omdala mali khona ingoma yami elula le enqedwe ukukhipha le ngoma ngiyafisa lo beyithole ngoba imnandi le ngoma futhi sonke siya relate lezi ngoma esikhulile sishadisa ngazo sifundela ngazo uyabona ithini noma ungathola umunye wedaliwe uzungibone noma ungahamba ungishiye dala uzungibone okay noma ungathola umunye wedaliwe uzungibone noma ungahamba ungishiye dala uzungibone ngilandelana nawe uzungibone ngilandelana nawe uzungibone ngilandelana nawe uzungibone ngilandelana nawe uzungibone noma ungathola umunye wedaliwe uzungibone ngilandelana uzungibone awumeke bhuti uthola lokho nje uculaphi ubaba umuntu umethuba ungani phona uthatha ivoice yakho
Ngikuzwe kahle ukuthi ivoice ocula ngayo eyomtuba nje obinjalo. Ngathi isikhalazi nangethuba yabona umzilo Nje ivoice acula ngayo iyo yomtuba nje straight. Fana noSiyantulu anze yamuzwa ukuthi noma engena kulezi zero khona. Ngiyazwa ukuthi umuntu bathule. Asa ethi gogo ngiyabusezwa ukuthi isicathamia kodwa yisicathamia ngoba phela umculo kabethu andimele sihlezi si ukhona egazini suwenza ukuthi ungaphili manje uthi yini nenzele ingane yakwazi ukushoka hleka nini ngithi i-testmate but izothatha labantu ondaba ngoba naye phela uyi-artist naye unesiphiwo sakhe yabona. Mfethu no sibonga kakhulu sihlezi naye namhlanje Inja KaGogo sizwale phansi emntubatuba madoda kaNkomo kayixoshwa ngomuzinyo uPholi seyithathile indoda iyabachama lokho ayithathi le iyabachama no ayqhubeka iyosho mayisathele bese yathatha awusho shika so intombini nje umkhabo ukhona ayilenza futhi umkhabemile phambilele yebo manje nePoliani mfethu mhlambe angazi noma kunama limitations na cause abantu njengalezi izinto lesizona abantu bake bafisa ukukhuluma namuntu mhlambe noma ke abafisa ukuthola Inja KaGogo ngabe ufisa ukusebenza nayo ufisa ukuyiqasha senze ukuyentertain hayi kwamanje angayijeli bafethu ngisatholakala nje straight mawungimphosile kuFacebook ngiyaphendula mawungidiyemile kuInstagram ngiyaphendula mawufuna ukuthinta kuWhatsApp ufuna ukukhuluma ngento zomculo manje inamba ngiyanikana mahala yabo ukuthi nje umuntu mayiphuma endleleni ke seqale ephuma endleleni ngiyambeka endaweni yakhe ngifaka kakhulu ngiyabeka nje endleleni yakhe yabo ukuthi ngakho ayichamphe la 07 06 07 sawushila besawiye 0699 44 8900 hayi ke awuhlolo kuyibamba lapho yoke soyombamba ko Instagram nako Twitter nako Facebook nako TikTok noma nje lokho idlala ivideo uzuzibani labantu banama wifi IP lokho iphindile mntaka noma uyishidla lokho izwili lapho kubachamela nomtshala phana awusuka madoda sojabula kakhulu kanza kwethu ngiyayigoqa manje na ngiyathatha ikhoma zami kumfu kwaGoduza Stimela ngiyahamba ngibhekeleke lakithi madoda bafowethu cela ukuthi ngingakhohlwa ke usubscribe lapho ngefike nizawusoke siphethe enye inkuzimalanga enye inkalakatha mhlawumbe ebuya on very different what we call gender different gender ngase ngisiphasho ngesingisi angiso lezo uma sisho nje ngoshuni sisexy kabi angazange abantu bengabe proud ngesilungu sakithi igender kulungileke asindivale malungu Thank you.